biri nyuma gato duhere kuri 22 tuhasanga Chris Easy ubarirwa 50 by'amadolari ya Amerika, miliyoni 65 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu ni umuhanzi wigaruye imitima ya benshi by'umwihariko urubyiruko. Uyu munsi mu Rwanda uvuze yo ko Chris Easy ari mu bahanzi ba mbere bahagaze neza na wagutera ibuye. Ni umuhanzi ukora indirimbo ziryoheye amatwi yewe zikanagira n'amashusho atandukanye n'iz'abandi bahanzi. Indirimbo ya mbere yatumye amenyekana cyane, indirimbo ya kabiri yakoze akigera muri Giti Business Group ni yitwa Frasta, yagiye hagaragara muri 2021, ikaba yaramaze kuba yarebwa n'abarenga 1,400,000 ku rubuga rwa YouTube. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta ndirimbo arakora wenyine ngo irebwe n'abari munsi ya miliyoni, ndetse nyinshi muzo yakoze zarebwe n'abarenga 4,000,000. Abenshi bamukunze mu ndirimbo yahuriyemo na Shafi yise Bana. 21 turasanga Dani nanone ufite ibihumbi 85 by'amadolari ya Amerika, miliyoni 111 mu mafaranga y'u Rwanda. Mu buryo bugaragarira buri wese, Dani nanone ni umuhanzi uri mu ba mbere bahagaze neza mu Rwanda kandi bigaruye imitima y'abantu babarirwa muri za miliyoni. Iyo witegereje indirimbo zose za Dani nanone mu buryo zagiye zikundwa, ubona ko kuva yava muri gereza agakora indirimbo yise Iminsi Myinshi habayeho impinduka zikomeye. Noneho urukundo rw'abafana rwikubye inshuro nyinshi ku ndirimbo yakurikiyeho yise Nasara yakoranye na RWABAHANZI. Kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi nta ndirimbo arakora ngo irebwe n'abari munsi ya miliyoni. Yakunzwe cyane mu ndirimbo yise Confirm. Umfungiye mu mutima sinatoroka, nagutaka sinagutasa nagutuka. 20